Аԥсуа литература ашьаҭаркҩы Дырмит Есиф-иԥа Гәлиа хҩык ихшара дыруаӡәкуп Татиана Гәлиа-ԥҳа лара диеҭлаҵарамза зқьы шәи-зеиԥш шықәсазы Аҟәа ақалақь аҿы. Еицырдыруа арҵаҩы акыр шықәса инеиԥынкыланы аус луан Максим Горки ихьӡызху Аҟәатәи арҵаҩратә институт аҟны, аурыс бызшәеи алитературеи акафедра арҵаҩыс. Иара убас напхгара алҭон Дырмит Гәлиа ихьӡызху алитература мемориалтә музеи. Лиубилеи азку ахәылбаз аҿы еизаз дыргәаладыршәон занааҭ бзиаӡаны издыруаз рҵаҩны. Шықәса раԥхьа абри аҩнаҿы, абыржә ҳахьгылоу аҩнаҿы диит Дырмит Есиф-иԥа Гәлиа иԥҳа заҵә Татиана. Дарбанзаалак еиликаауеит заҟа гәыблыла, заҟа ԥхара аҵаҵаны дааӡаз ари аҭыԥҳа. Иара убас иҟан лара лыԥсҭазаарагьы, ауадаҩрақәа рацәаны ишацызгьы, абри Дырмит Гәлиа ихшара зегь реиԥш лара аиумор лыҵан, ачча хәмарра бзиа лбон, даартын ацәажәараҿы, дахьаанеиуаз зегьы лара абарҭ зегьы деицырбартә еиԥш убри ара илҳәоз, илуаз аиумор аҵаҵаны дцәажәон уиҟәышын. Татиана Гәлиа-ԥҳа лыстудентцәа дреиуан ахәылԥаз иалахәыз Аԥсны жәлар рпоет Мушьни Лашәриа. Уи дигәалаиршәеит астудентцәа ирзааигәаз, змаҭәар еилыкка азнагашьа здыруаз рҵаҩны. Татиана Дмитриевна исгәалашәоит, абри ажәытәтәи аурыс литература, древнерусская литература ҳәа изҿыз амаҭәар даԥхьон. Гәыӡ иҳәа дыҟан апрофессор. Убри ишәҟы иагыз, иабзазгьы лҳәон, ҳара ҳахьгьы абас гәыблрала инарҭбааны амаҭәар ҳазналгон. Аԥсуа литература ашьаҭаркҩы Дырмит Есиф-иԥа Гәлиа иҩнаҭа еснагь асасцәа ҭаауан, аԥсуа интеллигенциа рхаҭарнакцәа рыдагьы арахь имҩахыҵуан аҳәаанырцәтәи ашәҟәыҩҩцәеи аҵарауааи. Дара зегьы рԥылашьа дақәшәон ауаҩ игәаҿы иаанхартә аинтерес зҵаз ахҭысқәа рзеиҭалҳәон. Уи инаҷыданы афатә ҟаҵара бзиа илбон ҳәа игәалаиршәеит лассы-лассы рыҩнаҭа иаҭаалоз иашьарала ирзааигәо Александр Гәлиа. Лассы-лассы саалон, аха абра иҭацәны аҩны иҟаӡамызт еснагь, абра еснагь асасцәа ыҟан, абри асасцәа ныҟәо акәамаҵамақәа рацәами, ахәгьы ҟаҵатәуп, иқәыргылатәуп, ак ҳаиҳәатәуп, ак утәуп, ак иоуп, абра лара агәҭа далагылан. Лена Андреевна Дырмит иԥҳәыс уи усгьы ахәыҟаҵара азаҳан дазҟазан, лыԥҳагьы Татиана Дырмит иԥҳа абас длыцхраауан. Агьыс лара ҵара уаҩ бзиан, аинститут аҟны, нас ауниверситет аҟны аус луан, аурыс бызшәа акафедра аҟны. Сара издыруеит, сара лекциақәа рҟны знык ҩынтәыс баша машәыршәа сақәшәеит, аха егьырҭ илзыӡырҩыз, акурсқәа изыӡырҩыз ирҳәон, цәгьала интерес дуӡӡа аҵакын алекциақәа дрыԥхьан. Избан акәзар лдыррақәа ҵаулан. Татиана Дырмит иԥҳа лмаҭа Владимир Гәлиа иакәзар жәаха шықәса ихыҵуан ианду лыԥсҭазаара даналҵыз, аха иара ихаҿы даанхеит аԥхара зҵаз зажәа ҟәыӷаз лакәны. Она вообще была очень сильным характером, как говорили, особенно в трудовые годы. Ее даже побаивались, она такая была строгая, но, честно говоря, вот это меня удивляло, потому что дома она была очень ласковая, нежная к своим внукам. И когда особенно выходили мы с ней куда-нибудь гулять, все ее узнавали, все к ней подходили. Я, будучи маленьким ребенком, как-то все время удивленно на это все смотрел. Татиана Гәлиа-ԥҳа лыԥсынҭаз лыԥсҭазаара иазку ахҭысқәа ақьаад ианылҵон, уаҟа лара илыҩуеит лҭаацәа рыԥсҭазаара дшадҳәалаз. Лҭаацәа ракәзар, урҭ аԥсуа жәлар рҭоурых иахәҭакуп. Ус анакәха Татиана Гәлиа-ԥҳа лыԥсҭазаарагьы уи узаҟәымҭхо иадҳәалоуп. Дениза Гергиев-ԥҳа, Ҭамаз Чқәан, Аԥсуа телехәаԥшра.